n'abarozi kubwo kubohora ubuzima bwacu. Turagomba rero uyu munsi n'uyu mwanya tugiye gukoresha witeka igitangaza kuri wewe, kuko umunsi wose ngufise ibyawo kandi gikorwa cyose, amen, kirafise igihe kikoregwamwo kikagirira umuntu kimazi. Imana yacu nishimwe cyane, amen. Kandi nutasamara ndaze biraza kukugirira umumaro, kandi ibyo Imana yaguteguye ko ni byinshi kandi byigambiriye kukugirira n'ineza, ntabwo ari iby'ibyaga ahubwo ni iby'amahoro kuri yo. Imana yacu nishimwe cyane. Turasoma rero Matayo igice cya 10, Matayo igice cya 10 turahera ku murongo wa mbere, turaca dusimbira no ku murongo undi kugira dukoresha umwanya. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo Yesu atuma abigishwa biwe 12 kwigisha. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa mbere haravuga ngo ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kunesha no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. 7 kuko mugenda kose mwigishe mutubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abagwayi, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubiherewe ubusa, mubitangire ubundi. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yatanze ububasha ibuha abigishwa biwe, amen. Arababwira ati nimugende mu mahanga, nimugende mu bantu, mubabwire. Imana yacu nishimwe cyane ko gukira abantu bariko barakira, ko kubohoka abantu bariko barabohoka. Imana yacu nishimwe cyane. Kwimibembe ikuweho. Imana yacu ni dutabare cyane. Haleluya, haleluya. Ariko aranababwira ati mubabwire ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nishimwe. Nubwo waba wazanye ikibazo cyawe kikumaze kw'iminsi, ego gukira nibyo, ego kubohoka nibyo, ego gukugwa mu mboba nurimwo nibyo, ariko ubwami bw'Imana nabwo buri hafi. Ibyo nabyo ubishire impande zawe, ibyo nabyo bigendane, ibyo bibe mu bitekerezo byawe. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi abantu bariko barabohoka muri repentance. Uyu munsi abantu bariko baratabagwa muri repentance. Uyu munsi abantu bariko barahezagirwa muri repentance. Uyu munsi abantu bariko bagirirwa neza muri repentance. Imana yacu nishimwe cyane. Ariko mwibuka ko n'ubwami bw'Imana buri hafi. Bivuze ngo n'imitima yanyu mubandanye kuyeza, iharanira ukugororoka, iharanira ugutungana, mukiri ingwara ariko n'imitima nayo ikize. Amen. Mubohoke mu mibiri yanyu ariko n'imitima yanyu yabohotse. Imana yacu nishimwe cyane. Ugukira ingwara kuriho koko kuriko kurakora, ibitangaza biriko birakoreka, ariko n'ubwami bw'Imana twibuka ko buri hagufi. Nitube mu minezero yo kubohoka ingwara, nitube mu minezero yo kwakira ibyishimo n'imigisha bivuye mu Uwiteka, ariko twibuka ko n'ubwami bw'Imana buri hagufi. Ubwami bw'Imana buraje, buratwegereje. Imana yacu nishimwe cyane. Dukore tuzi neza ibyo dukora byose ku bugingo bwacu butunganije neza, ku bugingo bwacu bubohotse, ku bugingo bwacu bugiye gukira. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Ubundi uko twokora kose, ibyo tworonka byose, ibyo twobamwo byose, aho twogera hose, ubugingo bwacu budatunganije, ibyo byose ngo byo bari nk'ubusa. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu nihimbazwe cyane. Haleluya. Erega uyu munsi nimba ufise ikibazo runaka, ico urashobora kugikira, ico kirashobora gukugwaho, ariko ubugingo nimba budatunganye, Imana itaguhaye kubukiza, wewe ubwawe ntiwoshobora kwikiza. Imana nitugwanire cyane. Birasaba ko ubugingo bwacu tubwegereza Imana cyane. Birasaba ko ubugingo bwacu tubuha Imana gose, kuko nitwamara guha ubugingo Imana yacu, amen, bizotuma ahubwo n'imibiri yari imerewe nabi Imana yitabara, kuko izobikijije ubugingo, amen. Kandi Imana yama ikiza ubugingo imbere yuko ikiza umuntu agwaye, amen.
erega Imana iraba ikiyifitiye umumaro kuruta ikitayifitiye umumaro. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Imana ikiza umuntu ingwara amaranye igihe azengerana, ariko yabanje gukiza ubugingo bwiwe. Amen. Umubiri hari icyo womarira Imana. Amen. Ntacyo ushobora kuyimarira, ariko ubugingo bufise icyo buzomarira Imana, kuko buzobana nayo mu ijuru iteka ryose. Imana yacu nishimwe cyane. Rero nimba ugomba gukira, nimba ugomba gutandukana n'ikibazo cyawe, ubugingo bwawe banza ubwegereza Imana uyu munsi. Imana yacu nishimwe cyane. Nukuri uno munsi ni gitondo cyo gukira, ni gitondo cyo kubohoka, ni gitondo cyo gutabagwa. Imana yacu nishimwe cyane. Turagomba rero uyu munsi ko abantu babohoka mu buryo bw'imitima no mu buryo bw'umubiri. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Nimba ubugingo bwawe bumaze gutungana neza, itege neza ku uyu munsi, itege neza ku iki gitondo, itege neza ku iyi tariki, ko hari bigiye guhinduka ku buzima bwawe, ko hari bigiye kuva ku buzima bwawe. Hari byari bimaze igihe ku buzima bwawe, hari byari bimaze igihe bikwizingiye. Iki gitondo, amen, iki gitondo urava hano bivuyeho mu izina rya Yesu. Urava hano bivuyeho mu izina rya Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya 33 ku murongo wa 3. Imana yacu nishimwe cyane ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke n'ivyikinze we utari bwabo. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Na uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo nkuko Yeremiya yari mu bibazo. Iki gihe yari apfunzwe, iki gihe yari mu kinogo. Hari gihe umuntu apfunga akongera agapfungwa. Uyu Yeremiya yari apfungiwe mu nzu, amaze gupfungirwa mu nzu hamwe n'abandi, ariko baca bamushira no mu cobo kiri mu nzu. Abari yapfungirwa mu mbobani. Ku by'ukuri tubiravye Yeremiya yari afise impamvu ituma yiheba, yari afise impamvu ituma yihebura. Nkuko nawe wihebuye uyu munsi, nkuko nawe hari bikuruhije uyu munsi, nkuko nawe hari byatumye uza ngahe iki gitondo, nkuko nawe hari byatumye uza kubwira Imana uyu munsi. Ariko Imana iravuze ngo yitabazira gutabara. Imana ivuganye nawe iki gitondo ngo ntabaza ndagutabara, kandi iri hano kugira gutabara. Erega waje hano kugira utabagwe n'Imana. Ku by'ukuri abantu nta bubasha bafise bwo kugutabara mu kibazo cyawe. Hari abagerageje biranga, hari aho wagenze biranga, hari byo waciyemo biranga, ariko uyu munsi ijambo rivuganye nawe ngo tabaza, Imana iragutabara. Haleluya, haleluya. Tabaza Imana yawe iragutabara, kuko niyo mutabazi. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu nishimwe cyane. Ubundi ubutabazi n'uburonkeraho wewe wari witeze. Amen. Ariko Imana igutabarira ahibona ugenewe gutabarirwa. Rero aho ugenewe gutabarirwa uyu munsi ni ngaha mu iki gitondo. Wakira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Wakira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu Kristo yari karagenda ku nzira ngo ahasanga impumyi. Imana yacu nishimwe cyane. Iyo mpumyi ngo yari ihamaze igihe. Haleluya, haleluya. Ihamaze igihe ngo ayiciye ko, ngo iramubwira ngo mango ndagomba guhumuka. Amen, amen. Avuze ngo agomba guhumuka, iramubwira ati, arayibwira ati atobanga utwondo, aratuvurunga, adusiga ku maso. Aheza yibwira ati genda wiyuhagire mu ruzi Silowamu. Imana yacu nishimwe cyane. None iyo mpumyi ko yari maze igihe yicaye ngaho, yari izi ko utwondo yicaranye impande yiwe ari two twozomukiza? Ntabyo yarazi. Imana yacu nishimwe cyane. Nkuko nawe uyu munsi ugiye gukirira hano mwa kino gitondo, hari bitondo byinshi wabayemo. Amen. Hari bitondo byinshi biheze kuri wewe. Ico gitondo ntiwigeze ugikiriramo, ariko igitondo cy'uno munsi ugiye gukira mu izina rya Yesu. Hari byo wariye iki gitondo bigiye kukuvamo mu izina rya Yesu. Hari byakuzingamitse uyu munsi bigiye kukurekura mu izina rya Kristo Yesu. Kuko ni gitondo cyo kubohoka, kuko ni gitondo ugiye guhura na Kristo Yesu. Kuko wavuze ati Imana ntabara, naije kugutabara iki gitondo. Kuko wavuze ati Imana nji wawe, kuko nzariho gutabarirwa. Uyu munsi ugiye gutabagwa mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku by'ukuri ari gihe umuntu amarana ingwara igihe kirekira akavuga ngo none bizogenda gute, ariko hari umusozi w'ubutabazi, hari umusozi w'ubutabazi uyu munsi. Imana yacu nishimwe cyane. Dusomye mu Bami
2:19. Imana yacu nishimwe cyane. Turabona Elisa ngo ahumanura Namani. Imana yacu nishimwe cyane. Namani ngo yari umugaba w'ingabo mu Bisiriya. Imana yacu nishimwe cyane. Ko kandi yaratonye ku mwami ngo kuko ngo yatuma ngo aneshereza, amen, ngo aneshereza ingabo zabo ngo akaronka inganji kubwo kunesha n'ubutware bwewe yari afise. Ngo ariko yari afise ikibazo cy'imibembe. Imana yacu ni dutabare cyane. Ico kibazo kimaranye igihe akizengerana, ariko ngo yari afise mu rugiwe akana kagakobwa kanyazwe mu Bwisirayeli ngo kabana nawe mu nzu, ariko ntiyarazi, amen, ko hari icyo afise muhira cy'agaciro. Umukobwa arabiraba arabwira inabuja tiburya ico madatabuja akaja kubona no mukozi w'Imana. Haleluya. Ibi byohera. Inabuja carabimubwira ngo bukire ngo caragenda. Hashitseyo, amen, hashitseyo umwami wo mu Bisirayeli hari Isamariya. Ngo aravuga ngo noneho baragarutse karabaye. Imana yacu nishimwe cyane. Tubunaho bagarutse kongera kutunyaga. Ko je nabirekeye, ko je nabihebye, atamakimbirane dufitanye nabo. None bangomba kwiki. Imana ni dutabare cyane. Haleluya. Imana ni tugwanire cyane. Ariko ngo Elisa ngo yumva ko umwami yabuze amahoro, ngo yitantamuriye ko n'impuzu, ngo aramubwira ngo numurekaze, ngo baraza kubona ko dufise Imana. Haleluya. Ngo baraza kubona ko dufise Imana. Wewe uri kuradukurikirana uragiye kubona ko hari Imana muri repentance. Wewe waje ngaha mu iki gitondo ugiye kubona ko hari Imana itabara, ko hari Imana ikiza ibyananiranye, ko hari Imana ibohora, ko hari Imana ivura, ko hari Imana itanga umugisha, ko hari Imana yihesha icubahiro. Imana igiye kwiheshereza icubahiro kuri ibyo byari byarakunaniye mu izina rya Kristo Yesu. Kuri ibyo byananiranye ku Mana ntibyigeze biyinanira, amen, ahubwo nuko utari bwabizanira Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Hama ngo umuhanuzi aramubwira ngo nimumubwire ngo nagende mw'ijya Yorodani yiyuhagiremo incuro 7 ngo araheza arakira. Imana nitugwanirire cyane. Kubera ibyubahiro, kubera ari umutware, avuga ngo narinzi ngo kwaza kuza ngo akankoza kwibiganza ngo nkahumuka, ngo none ngo i Damasiko ngo inzuzi zari ziri ngo sinari kushobora kuzijamwo ngo kugira nanjye ntabaho. Haleluya. Umviriza akakano. I Damasiko ega inzuzi zari ziriyo, ariko nta muhanuzi yari ahari ngo azivuge ku ijambo. Haleluya. Nkuko uyu munsi waje hano kubera hari umuhanuzi agiye kuvuga ku buzima bwawe, nkuko hano hari umwungere agiye kuvuga ku buzima bwawe, mu buzima bwawe butabaho. Erega Eliya nabwo yari kuja kumukorako kuko yari umunyamibembe, yari kuba yanduye. Ntiyashobora gukora ku muntu w'imibembe ngo yandure kandi ari umukozi w'Imana. Aramubwira ngo genda wiyuhagire, amen. Ngo aravyanka ngo asubire inyuma, ariko ngo abo byari kumwe baramubwira ngo mwami ntushobora kurenga. Imana ni dutabare cyane. Mu nyakubaho nukuri turakubaha, turakugendanira, dukorana nawe, ariko ko by'ukuri twebwe nuturengana. Bamwitambika imbere baravuga ati umva, iyo bayaragusabye ikintu kigoye nkazwe kuja kwibiramwo gatatu. Haleluya. Kugira abantu b'umumaro. Ereka nabo ubwabo byari byabarambiye kugira umugaba w'ingabo ariko ari umunyamibembe, nabyo byarabatera isoni nuko yari umukuru gusa, ariko baramwinginga aragenda. Imana yacu nishimwe cyane. Arabikora, amen. Amaze kubikora ngo avaye umubiri we umeze nk'uruyoya. Ereka nawe uyu munsi ugiye kuva ngaha utandukanye nuko waje umeze. Haleluya. Uyu munsi uza kuva ngaha utandukanye nuko waje. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ugiye guhumanuka, uyu munsi rero ugiye kubohoka, uyu munsi rero ugiye gutabara. Ereka nubundi mu Bacamanza nyene 2:5-10 ngo igisagara kimwe ngo cyari kihari cyubatswe neza, ngo ariko ngo kigira amazi arura, ngo kigira amazi atera ubugumba, ngo kigira amazi atuma abantu abari batwitse inda zivayo, ibikoko byari bitwitse bikaramburura. Ngo ariko ngo babona umukozi w'Imana Elisa, baramubwira ngo burya naho ubona kijya gisagara ari ciza, ngo urabona ko kimeze neza, giteretse neza. Imana nitugwanire cyane. Ariko amazi yaho yaratunaniye. Amazi yaho nta mugora kibyara, amazi yaho nta gitungwa kibaruka. Imana nitugwanire cyane. Haleluya. Aravuga ati nzanira amazi, ngo nzanira kabya, ngo mugashyiremwe amazi, muce munzanira n'umunyu. Haleluya.
amen. Erega ibibazo byawe nuko atamuhanuzi yari bwahure navyo, nuko atawu, haleluya, ntibyari bwahure n'ubuvuga kwijambo. Iki gitondo ubuzima bwawe bugiye kuvugwa kwijambo. Iki gitondo ubuzima bwawe bugiye kwijambo, kandi bugiye kubohoka, kandi bugiye gutabagwa, kandi bugiye gukira. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwawe bugiye gutabagwa iki gitondo kuko hari umuhanuzi abuvuze kwijambo. Ubuzima bwawe iki gitondo bugiye kubohoka kuko hari ubuvuze kwijambo. Erega Imana yatumye abigisha ngo bahaye ububasha bwose bwo gukiza ingwara. Haleluya. Ubwo bubasha bwaratanzwe buri hano, ubwo bubasha bwaratanzwe buhagaze hano. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Bwamaze kugera hano. Wewe hagarara mu kwizera kwawe, wewe hagarara mu kumva ijambo ry'Imana, hamuri hagarareko wumva ijambo ico ryakubwiye. Ariko ubutabazi bw'Imana bwamaze gushika mwa kino kibanza. Wakira ugutabagwa n'Imana kuko bwamaze kuboneka. Wakira kubohoka kuko Imana yamaze kuboho. Wakira ugutabagwa kuko Imana yaje gutabara. Wakira ugukira kuko Imana iri kirakiza. Marayika kizaje gukiza, marayika bohora yaje kubohora, marayika pura yamaze gushika kugira vuri iyo ngwara yawe yananiranye. Ibyo bibazo byawe byase gukemuka, Imana ije kubitabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Tugiye gusengera abantu, twagera dusabe umwongere acashika hano avugire kwaya magufa yumwe, avugire kw'iyi ngwara yawe.